Урие Эдемова Айдын кежеде. Бу агасынын мында кабаатсыз адамларга нелер япканын билсе бойлек күлүмсүрөп турар эдими? Деп тушунду Жабайыр. О бир китапта дүлбер адамдын жүрөгү де, ислери де дүлбер ола деп окуган эди. Бу гайе doğru олса, бу Езид Февзия Халиловнаны аттырмас, кырдашларымы сакатламас, тышта калганыбызды көрүп, эвимизди тутуп алмаз эди, деп тушунду. Фашист эгилип Жабайырдын чересине бакты. «Не үчүн индемейсиң?» деди. «Кардашым дүлбер, гайет дүлбер, ләкин маңа дегил өзүңө беңзей», деди кыз. Офицер күлдү. Жабайыр суу толу копканы алып эвге кирди. «Сага не айта комендант балам?» деди перде артынан кою бетке көзөткөн анасы. «Кыз кардашым маңа беңзей экен. Өзүң дүлбер олсаң да, перишансың, кирлесиң деп мени акаретлей. Соңра сесini алчаклатты. Ана, ал маңа урбаларыңны келип ал, бирозун корксаң, анаңнен бабаңмы ким анда, онун эле кел», деди. «Тушунуп бакмак керек балам, бу ягда бир кыл ола беле», деди ана тушунча эле алда. «Барып алмак мүмкүн», деди карт бул лафты эшиткенде. Огумузде кыш кыямет. Акшам усту Шорбажы эвде болгондо Абибулланин берабер Алиме ве Жабайыр устунде Кения Назимдин кирли быжагы өз эвлерине бардылар. Капыдан ичери кире атканда Алименин жүрөгү дүкүлдеп башлады. Өз эвине, өз жагына кире атканда бу кадар ыйжанланмак, деп тушунду ана. Онун эсас коркусу кызы эди. «Барып да балама бир хынзырлык япмасыңлар», деп дешетленди. Да якында кичкене балалар менен өзлөрү отурган удага кире атканда Алиме токтоп арт артына чекилди. Жабайырдын вишне ве ешил реңкле яңы атлас юрганлары эвинин табанына төшөлгөн. Тырнакчалар ичинде шорбажылар, оларнын үстүндө чызмалар менен жүрөйлөр. Оларны каршылап алган Энвернен Назимни дөггөн узун бойлуу фашисттин үстүндө Алименин каверенкли жакети, аякларында Джафернин папучлары. Үстүндө өзүнүн арби урбасы болгондо азычык болсо да акайга беңзейди. Шимди Алименин жакети биле оңа буюклук эткен кеби көрүнө. Дерсин, оны бостаны корумак үчүн коркулукнун үстүнө кийдиргенлер. Омузларынын кемиклери тикленип туралар. Акай бозмасы, какач. О тырнакчалар ичинде мусафирлерни көргенде чырайы бирден бозулду. «Ап, век!» деп айкырды. Онун сесini эшитсе керек, Джафернин одасынан Шорбажы чыкты. Жабайырга бакып, кошнут алда күлүмсүрөдү. Немсе же бир шейлер айтты. Какач өз сайыбыны көрүп, ялтакланган көпек кеби йымшады, атта мусафирлерге отурмага ер көстөрдү. Шорбажы али өзүнө келип оламаган Алимеге: «Гүзел кызыңыз мындан бүтүн кийимлерини ала биле, энди суук», деди пек незакетле адам кеби тебессум менен. Барып янаша одадаки шифонернин капакларыны артына ачты. Жабайырдын одасынын төрүндөгү диварыны бүтүн эле каплаган дүлбер килим жерге төшөлгөн. Онун үстүндө эвел заманлардан калма ичи алтын кеби ипек менен ишленген сандыкны балта менен парлаганлар. Ярысыны якканлар, ярысы исе мында килим үстүндө ятмакта. Бу вахши ишини япкан балта да мында. Укумдар исе бир шей болмаган кеби өзүн пейгамбер ис этмекте. Ананын кулаклары түбүндө сандыкны ачканда макам текрарланган кеби болду. Ускудардан энер эдим, алды бир ягмур. Катибенин этеги чамур, көзлөрү мамур. Бу сандыкны Алимеге өз бабасы тоюндан соң япылган чагыртууда эдие эткен эди. Я экинчиси ичи мерекеп түстеки сою кайда экен деп этрафка көз этти. Өз жеринде тура. Ләкин капагы артына ачык, ичинде бир шей жок. Онун ичинде Жабайырдын жиези турайды. Демек,
Шорбажы оларны өзүнүн Жевайырге беңзеген кардашына ылайык көрген, оңай идея эткен. Бу манзараны көрген Жевайыр ода ортасында токтады, анындан махрум ола язды. Кедерленме, балам, афат жанга дегил малга келсин. Озуну сак калсаңыз эпси тапылыр. Урбачкыларыңны ал, тез жекетейик, деди ана. Озунун эки антерini ve инже пальтосуну тапып алды. Сачаклы калын юн шалы жок эди. Шифонер ичинде акайнын мешин оглунун тери якалы пальтосу асуулуу турганын көрген соң даяна алмады. Көз яшлары өз-өзлүгүндөн акып кеттилер. Эшяны алып, эвдин ичинден тез-тез чыгып кетмеге тырыштылар. Өзлері отырған ода ичинде ерге төшелген yorганларынын үстүнө басмамак үчүн дивар түбүндөн юрду. Капыдан чыкай атканда Жевайыр Шорбажыга: "Сен мени кирли быжак үчүн перешанлык ве тербиесизликте кабатлаганжы бу япкан ишинден утангайдын" деген манада бакты. Evге барып келгенже агызындан бир сөзчүк биле чыкмаган Абибула не айтмасыны билмеген адам кеби башына саллады. "Тербие ве низам курсун козун", деди. Бу күнлерде Акыярда сила добушлары артты. Узак урган агыр топлар атып башласалар токтамак билмейлер. Кара хачлы учакларынын ады эсабы жок. Эписи Акыяр үстүндө. Böyle hareketten anda şehirдегил canlı makluk kalmağandır. Bugün ya da yarın andan ses soluk çıkmaz deysin. Ses çıka. Lakin bambaşka. Gurultu da ziyadırdı. Sofa içinde Абибула ve яңчық пейда olgan Асан карт лаф етіп отыралар. Капы огунде Шорбажынын шапке кулак кызметчиси пейда oldu. "Не кыдырасың?" dedi Абибула капыны арыклатып. "Güzel kız çıkны", Жевайырге олар öyle deydiler. Абибула картка бакты, sonra кене фашистке чевирилди. "Кызчык кимге керек oldu?" O сак элинин маңлайына токундурду, Шорбажы сураганын аңлатты. "O kardeşlerinin beraber dağa odun getirmeye ketти", dedi Абибула. Шапке кулак bir şey anlamadı. Абибула ага балтанын odun көстөрдү. Элинен dağa ишмар etти. O anladım degen кеби башыны саллады, кайтып кетти. "Шорбажы Жевайырны чагырткан", dedi Абибула асаби добушнен. Балаларынын evde olgаны жакшы, Жевайырны да сакламак керек. Шапке кулакка инанмайып, шымдыбырыны да айоллар. Энвернен Назим чоктан берле Асан карттын эвинделер. Картынын böyle yapmasına Назим себепчи oldu. Bir күн карт келгенде, o sofa içinde ragatka ясап отурайды. Картны көргенинен onu сакламак истеди, lakin жетиштире. "Саклама, Назим, менен ограшканын көрдүм. Не yapacakсың onu?" "Куш урачаксыңбы?" деп сурады. Оглан енинен бурнуну суртtu. "Ана бакка качтан актымызны алачакмыз", dedi biraz түшүнген соң. Карт индемеди. Барып сет үстүнө отурду. "Анаңлар андалар?" деп сурады. Назим башынын аракетинен ичериде экенин аңлатты. "Оглум öyle жидди душманы рогатканын коркузмак мүмкүнмү? O сызны гайып этер", dedi. "Кимни?" Назим гизлиден картка бакты. "Керек болса, түфек де япармыз. Какачны да, Шорбажысыны да тындырырмыз. Жевайыр татамнын ожаларыны o аттырды. Biz adam atmak ne ekenini ona gösterirmiz." Bu sübetten soň balalarını mında tutmak yersiz dep түшүндү карт. O öz torunlarını da alıp ketecek edi, Абибула разы olmadı. "Andaki torunlarınız da sizin evinizde.
Эв бошаган ки болса, балалар ичине су кула коярлар. Мында болмасалар, башка фашистлер бош калдырмазлар, деди. Жевайыр урбаларыны барып алган соңра корун мемеге тырыша. Алманын көлгесini сечкени киби evге кирип кете. О бир жакка чыгып кетмегенже, софага биле чыкмай. Картлар бир дефа сигар иче ятканда азбар корасы үстүндөн атлап кечкен какачны көрдүлөр. О шапке кулак киби капыны какып отурмады, догру келип ичери сокулду. Абибула оңа да демки лафыны текрарлады, оюн анмады. Эр бир одага кирип чыкты, кадынлар же балалар оңа коркулуу көзлөрүнөн бактылар. Жевайыр жок экенине эмин оларак, Абибуланын каршысына барып токталды. Дагдан келгенинен шорбажыга кырсын, деди жидди алда. Капыны уруп чыгып кетти. Абибула онун артынан нефретинен бакып калды. Назимнин айтканы киби маңлайындан куршун ашайжак махлук амма. Карт онун сөзүнү таздыклар киби башыны саллады. Ичериден алиме чыкты. Баланын башына бир беле чыкарсалар не япармыз баба, деп агыламсырады. Өзүңнү тут келин, баланы да коркузма. Менин жесине бир аздан Абибуланын бир барырсыңыз. Не дейжек бакайык? Белки бир иш яптырмак үчүн чагырадыр. Оңа көре бакармыз. Жевайыр шымды тавандан түшмесин. Барып да анавы миллион бир да келип ону көрсе, ишлер фена болор. Комшу азбардан асылдыр шаматак купты. Фрицлер оякка буякка чапкалаштылар. Картлар дерал ичери кирдилер. Олар перде артынан азбарга көзеттилер. Шорбажы evден чапып чыкты, барып машинасына минди, көз ачып юмганчы гайып болуп кетти. Абибула тез-тез аран янындагы кодалакны evнин огуне алып келип койду. Янына 2-3 агач быракты. Бу ишни башка алманларга сездирмей мукайтлыкнен япты. Evге билек кирип жетиштирамады, капы огуне машина келип токтады, ондан комендант тушты. Абибула аганын evине бакты, бир аз тушунду, соңра ичери кирди. Алиме Жевайыр туруңуз, анавы езит келди, деди Абибула яваштан. Картынын чырайы аппак кесилди. Азизенин элинде агылай аткан серверге бакты. Индемеди. Кулаклары сагыр, көзлөрү көр адам киби сусуп калды. Элине таягын алды, азбарга чыккачак болду, соңра токталды, о якка бу якка бакынды. Не кыдырасыңыз эмже, деди Азизе. Карт бир şey айтмады, барып сет үстүнө отурду, да шымда алимелер кирген капыга бакып отурду. Юрегинде насылдыр санчылар башлады, нефеси тутулду. Камзолунун якасыны чезди. Сербест нефес алмак истеди, лякин көксүндөгү агыры буңа имкан бермеди. Жакшы ки олар чок эгленмедилер. Капысыны какач ачып чыкты. Онун артынан Жевайыр көрүндү. Соңра Али менен Абибула. Карт маңлайыны сыйпады, коюн жебинден ilaç алып тилинин тубуне койду. 1-2 дакыка индемей динленип отурду. Соңра капы янында оңа бакып раатсызланып турган Азизеге бакты, бир şey айтмады. Акыярдан агыр яралы алман офицерлерини кетирген экен. Оларны бакмага жардым керек экен. Жевайырны де анда, деди Абибула капыдан киргенде. Дарысы оларга да болсун, деди карт нефретинен. Карт баба, мен анда өлдүрселер де бармам, деди Жевайыр, элиндеги комендант берген кагытны көтерип атты. Карт бабасынын бойнуна сарылып агылады. Токта балам. Бирден ойлой деме. Бир şeyler yapmak керек. 1-2 күн бармак керек болса, сенинle beraber өзүм де барырым. Сонундан бир şeyler olur. Узанып, ерден кагытын алды. Бу да бизге керек olur балам, деп Жевайырге берди. Эртеси күнү саба жеңктен эвел хастахане болгон жерге Жевайырнын
Акшам аңлашканлары кеби карда барды. Хастаханенын ялыңыз binасы дегил, онун азбары биле яралыларнен толду. Олар баштан аякка же бинтнен сарылганлар, олуу кеби созулуп яталар. Эмширелер оларга илаж бере, яраларыны чезелер, баглайлар. Мында Жевайыр кеби мечбурнен кетирилген кызларга токтамай эмир берип туралар. Яралыны бакмакка азырла. Яраларыны чез. Кирли бинтлерин алып кет. Тазесini темизini кетир. Хирургны чагыр. Олуну азбарга алып чыкыңыз. Дигер яктан яралы офицерлер кычыралар. Эй кыз, башымны көтер. Мага суу бер, ичим яна. Экимни чагыр, янымда отур. Кызлар мында чок, лекин бири-биринен тааныш олмага лаф этмеге имкан жок. Жевайырнен Айше bir палатанын яралыларыны бакалар. Айше Жевайырнын агасы Жафернен bir сыныфта окуй эдилер. Жевайыр оларынын бири-бирлерини sevgenlerini дуя эди. Айшени о урмет эте, вакыты болса онуңнен лаф этмек истей, лекин баш көтермеге чарелери жок. Экиси де bir жерге келдим дегенже, яралылар кычырып башлайлар. Оларнын палатасына саба кетирилген офицер али болжаламакта, токтамай лаф эте, анасыны бабасыны чагыра, кызларга нефес алдырмай. Янына барган кеби болса, элине япыша кыбырдамага бермей. Эллери буз кеби, дерсин олуу адам, курсагындан яралы. Bir saat эвелси онун ярасыны ачып юудылар, ичеклери ачылып, бири-бирине карышып калганлар. Медицина кадимлерине ярдым этип турган Жевайырнын башы айланды, юреги буланды. Маңлайы салкын ве бурчак кеби тер төктү. Салланды, йыкылай азды. Айше уну дерал коридорга алып чыкарды, салкын суу берди. Жевайыр бираз өзүнө келген соң оңа дарылды. Өзүңнү тутмага бил. Көпекке көпек өлүмү. Оларны мында ким чагырган? Деди Айше. Жевайыр көз яшларыны силди. Мен оңа ажынмайм. Олар ажыныклы жанабарлар дегиллер. Да Туневын Февзие ожакчемизни өлдүрдүлөр. Мен оларны көрмек истемейм. Оларны көрмек истеген адам бармы? Бу вакытта кызлар янында пайда болгон Алман экими оларнын үстүнө жекирди. Мында лахырды этип отурмага дегил, яралыларны бакмага келдиңиз, барыңыз ишиңизни япыңыз. Палатага кирер-кирмес, анабы курсагындан яралы кене фысылдап башлады. Аначыгым, халкымыздын шанын көтермек үчүн не керек болса, эпосуну япмага тырыштым. Менин севимли оглум Ханс кайда? Onu көрмейм. Фройлен Жевайыр, мени диварга чевир. Ярын эвиңизге кайтажагым. Суу бер, суу, суу. Көзлери бунарланган жам артынан баккан кеби көрүнө. Шефаатсыз ве манасызлар. Лекин токтамадан Жевайыр дей, фысылдай. Мени насыл көребе таны экен деп тушуне кыз. Бу арада палатага yüksek бойлуу, суук черели кыз кырды. Элинде анбар дефтери ве күчүк карындаш. Карындашны дефтеринин кабына кынапнен баглаган. О палатанын ортасында токтады, кыргый кеби баккан көзлеринен яралыларны бирер-бирер сузуп чыккан соң, сизде бүгүн 2 ер бошайжак, деди ве чыгып кетти. Onun ne üçün böyle degenini Жевайыр де Айше де anlamadı. Mınavı 2 ağır yaralını başka palataga avuşturacaklar, dedi Ayşe, bilgen adam gibi. Өледен соң офицерinin алы daha da ağırlaştı. Ellerini oge uzattı. Жевайыр кайдасың, dedi. Meni tursat, hiç olmaganda başımı көтер. Kızının ellerinden tuttu, sıktı, ozune taба çekip başını көтерdi. Çırayı yem-yeşil oldu. Onun için Ulu Almanya'nın şan şöhreti, führerligi eposu bitti. Жевайыр pek korktu. Ellerini onun parmakları arasından zornen kurtarıp aldı. Sen mında şan şöhret degil ecel arap kelgensin, dep fısıldadı. Yavaştan yerinden turdu.
Көшедегі яралының башы ұжында отырған Айшенің янына барды. Бір ер бошады. Демекі қызының айтқаны аңлашыла башлады. Бір ер daha бошамақта, деді Айше. Ерінден тұрып офицерінің аяқ ұжына кечті. Яралық бірдан майве даушы чықмай. Еңгілден нефес ала, көзлері юмық. Бар қозысы кебі ята. Кім біле, қач аскеріміздің башына еткендір. Айше оңа ғамлы көзлеріле бақты. Бізге мында чоқ бұлынмақ мүмкін дегіл. Бір яқтан оларға нефретліміз, екінші яқтан азаплымыз. Барсын өзлеріні өзлері бақсынлар. Янларында анавы қырғый көзлік қыз отырсын. Янашадаки кроватта ятқан яралы ыңранды. Айше оңа көзетті, тез-тез Жевайырге чевірілді. Анавы келсе, ярында қач ер бошай жағыны айтыр еді, деді ве гізліден күлімсіреді. Зенатыны яқшы менім сеген, деді Жевайыр. Леш қоқусыны дойған қырғай кебі бақа. Бізге оны бірда көрмек қысмет олмасын. Айше Жевайырге кедерлі назар ташлады. Бұ өзімізге бағылы, деді Айше. Не yapmaq мүмкін? Geniş ve uzun koridorda nasıldır şamatalar eşitildi. Kimlerdir көпчекле кроватны етеп, даңғырдатып кечіп кетті. Bir топ ақ қалатлы коридорның сол тарафына чапышты. Анавы балабан адамлары да гибери ета галиба. Айше қапу бетке доғырылды. Полковник ма? Айше эбет деген кебі башыны қақытты. Бір күнлік тәжірибеміз бізге баяғы шейлер огретті. Қапыны үмітсізден қырғый көзлі қыз açты, башыны içeri соқты. Ölülerini azbarға çıkarınız деп emir etті. Қапыны қапатып yok oldu. Қызлар бірі-біріне бақып сусып қалдылар. Біраздан Айше acele суретте коридорға шықты. Орталық қараңғыланған малде пек қычырған яралыларға насылдыр укол япып сустырдылар. Қызларға евге қайтмаға рұқсат етілді. Олар госпитальден шыққанда орталық зиндан қаранлық ве суық еді. Жевайырның үстінде инже бычачық, саба авасы güzel еді, өйледен соңра денішті сувуды. О бычағының яқасыны көтерді, адымларını сықлаштырды. Оның артынан қалмамаға тырышқан Айше башта бізге кірейік деді. Evimiz яқын, барып, менің қардашымны алайық, соңра сізге барырмыз, алда оғлан бала. Яқшы, деді Жевайыр, ұшып Айшенің қолтығына кірді. Оның анасы қызларыны көз яшнен қаршылап алды. Сақ селеметсіз мұшу балаларым. Чоқтан баражақ олам, ләкин балаларны ташлап кетіп оламадым. Бірі етегімден тута дегері елімден алып чықайым десем, ава суық, бұ да ғарыпчық да кішкене. Татасыны барып қаршыламаға, қорчаламаға қадир дегіл. О башының әрекетінен сет үстінде бұрныны чекіп отырған 12 яшларындаки оғланчықны көстерді. Күніміз бұ балаға қалды. Ей Аллайым, беда атларымында қайда мараздан келіп чықтылар. Бұ балалар олмаса мен не yapмақны білер едім амма. Ах, не yapayım, балалар елімні аяғымны бағлайлар. О еп опкеленмекте, ем софра қоймаға тедарикленмекте еді. Бір şey керек, ме раhatсызланмаңыз, деді Жевайыр. Маңа тез-тез кетмек керек, евде анам кім біле насыл қасиветленедір. Насыл қасиветленмесін балам. Бұ тілсізлерден аманлық жоқ да. Қапы огүне чықайым десен, даң ата өлдірелер. Сізге андай яралыларны бақтыралар ма? Күндіз Осман барып бақып келді. Сізлер оймансызларының өлілеріні ташы екенсіңіз. Ах, менің қара язылы балаларым. Көз яшлары янақларының үстінден ашағы тығырып кеттілер. Сесі бірден көтерілді. Мұндан кетмек керек, деді ана. Айше ялқ етіп, Жевайырге бақты. Жевайырның анасы оларыны азбар қапы огүнде қаршылап алды. Қорқуданмы, қасеветтенмі, тілі көрмекленіп, лаф етіп біле оламады. Қарбабан анда, деп сорады. Біз қарбабамны көрмедік ана.
деді Жавайыр тішы тішіне тимей қалтыраған алда. Түф, сені қаршыламақ үшін кеткен еді. Соңыра бірден Айшенен қардашына, «Вай, ушугендірсіз, ичері кіріңіз, балаларым», деді. Айше кеч қалғанларына айтты, қардашынен берабер тез-тез артларына қайттылар. Азбар içinde Абибула ағаның өксүргені ешітілді. «Әліме сенсің?» деді өксүре. «Бізміз, Абибула аға, Жавайыр келді». «Асан ағамында мы?» «Йоқ, бала оны көрмеген». Азбарның ортасында Абибула аға сернік чертіп сигар яқты. «Раатсызланма, Әліме, шымды ода келер», деді.